Bahlengikati labagcoketa impahla tabo temsebenzi babantu bekucala labaniketa lusito kuto tonke tigulane emitfolamphilo, bangumgogodla wekunakekela kutemphilo, banakekela labagulako, kepha babonakala banganakwa ngendlela lefanele. Nurses have been on the forefront of the pandemic, and this day we are using this day also just for us as nurses to debrief and re-look and revive our spirit so that we are able to push forward and caring for the nation. You can't just do nursing for the sake of doing it. You need to be loving and caring. I-DENOSA ivete tinkinga letifaka katsi kuvikeleka kwebahlengikati, kushoda kwetisebenti kanye nekungalungiswa kwetakhiwo njengetinkinga letinkulu letibukene nalabahlengikati. The issue is the slow pace of addressing those issues. The issue of shortage, the response is always the issue of the budget that is given to the Department of Health. Kanti litiko letemphilo lithi liyati ngaletikhalo taletisebenti temphilo. Just asking for patience, because for sure we all know that the resources are not always available to address all the challenges at once. However, we want to always create a good and safe working environment for all our healthcare workers. We are cognizant of the fact that for us to realize universal healthcare, we need to make sure that you as the implementers and frontline workers are protected and taken good care of. I-DENOSA iphindze yathi ifuna kunyuswa linani lekwemukelwa kwebahlengikati labasaceceshwa kulesifundza. Kusenjalo nanoma sekuphele iminyaka lemibili solo kwahlasela igciwane icorona mhlabawonke betemphilo solo bathwele madima. Ngibo labe babukana ingcona leligciwane ngalesikhathi bamfu labaguliswa ngilo bagcwala itibhedlela ngebunyenti. Lamachawe lekufaka ekhatsi bahlengikati kwangathi alahliwe. Right at the beginning of the pandemic, everyone was scared. We didn't know what was happening or what would happen or how we need to handle the situation. But everybody came forward, we stood up, and we were ready to take care of patients and to adjust to whatever changes came our way. It's a tough job, I think, incredibly tough job, and not recognized for what it is. Lomkhakha wetemphilo lobekathe vele udvonsa madima aphambi kwaleligciwane u-37 letenele njengobe kubalwa ukuthi kutawudzingeka abahlengikati labatinkhulungwane letisithupha nakubili ngeminyaka wa 2030. We also have to train because we have an aging nursing population. A number of our nurses will retire in the next 10 to 15 years. And how are we going to fill that gap? Ingqikithi yalelanga lekubungatwa kwebahlengikati lalomnyaka kufaka emandla nasekuhlonipheni emalungelo kuqinisekisa impilo lengiyo mhlabawonke. KwaZulu-Natal lombungato bobanjele esikhaleni elugwini elisenyakatfo nalesifundza lapho khona abaholi betinyenyana bathi uhulumende kufanele ende ngcono simo labasebenza ngaphasi kwaso bahlengikati nekutsi kulungiswe ludzaba lekuswelakala kwetisebenti etikhungweni tetemphilo. We need to make sure that there is danger allowance because we believe that the conditions that the nurses work under, they need to have a danger allowance. Tiphatsimandla tetemphilo tivumile ukuthi kweswelakala kwetisebenti kuyinkinga lenkulu. Umphathisa wetemphilo namagugu Similane uthi kunetinyathelo lelisetukwalo lelitiko kusombulula lenkinga. I also indicated that we are working on to try and ensure that at least we employ 60% of the required staff complement in our different facilities. Tisebenti tetemphilo tisebenzise lilanga kukhumbuta abantu ukuthi bagomele umkhuhlane we-COVID-19 njengoba kubonakala tenyuka tigameko tokusuleleka ngalomkhuhlane kulesifundza.